Aduh, Cip. Ya nah, aja 17 Agustusannya. Kegiatan Angta Muda. Coba gini yang kegiatan naon tah? Kegiatan naon nya? Japang rasa tahun kamari mah rame 17 Agustusan. Aing nu juara lagi ji kamari mah. Oh, Oke. Lomba ES. lomba balap karung gitu. Kelereng. Gundu, Atau kuari orang ramekeun coba ge. lomba naon ieu nya? Lomba naon Hut, kira-kira Hut? Layangan beta layangan. Lah layangan. Heeh. Cocok sih kita layang-layangan. Siap teh jadikeun tah? Geus jadikeun kuari. Tempatnya di mana Hut kira-kira? Kayak orang nanya budak heula. Budak nyaho tempatna. Kalau di urang mah tempat deui. Woi, hudang. Wih, Kaget baik. Coba sare bahasa kita di sare. Urang di lomba layangan yo, cuman tempat di mana tempatna? Tempat mah dinu almarhum Kapujo bae. Di mana zaman terang? Coba jal ngagitar mah aja euy, lieur ati ge. Ngagitar teu Oh, masukkan urang yo. Haji kumaha urang aya adu layangan. Jadi teu layangan. Iha jadikeun. Geus hayu. Ka mana, Kak? Di layangan lah, kemana tuh orangnya? Ayo ge, geus hayu berangkat. Geus lah. jadikan dia loh. Ya mah. Woi, tah, beneran ya sekarang punya layangan ya. Kami minta awi. Coba awi mah. Bermodal. Woi, bos. Awi doang ge. Woi, awet korek. Merang ini warna. Oke. Tojong kadana woi. Coba, bagus teh yo. Woi, potong ku bae. Woi, seperti doang gitu. Ketawa korek. Woi, awi nani ngomong. Bagus korek. Dia naon di maksudnya nyebut lain. Geus par ayo, kurang neng lah. Awi goreng nya korek dari ya. Korek mana dari yang ka mana? Los main. Korek lah. Merah atuh. Boleh ngomong. Babur ka ditu. Nabur tuh. Hanya ada doang. Nang luar capek merang. Ya kan bikin susah payah nih ya. Nyedongnya. Saudara bahir. Karena biasa kan awi ge. Hei, mau bawi aing gitu tuh. Makaya pulang makaya. Awi yo. Par jauh. Kolot tuh yuk. Suasana mah. Kolot sih. Ulah maling kocit pemali. Wih, zaman kuari pemali segala naon santam bae lah. Lieur awat jeung yo. Hantam mulai yo. Hantam. Woi, lari apa yang aing we. Langkah lari ya. Heuh ya koi. Buka dah. Pager. Ih, buat ya golok kan semua. Kemana deh neng awi ya? Dirapi. Kita minta kasanjang mun buat pentain punggung puyang. Tadi kumaha ge? Kayak heula orang yang kemana ya? Itu awi jeung tuh. Woi, itu awi tuh. Apa beda? Cokot. Mau di mana? Jangan yuk. 1 2 Ada kaneng. 4. Oke. Cepat par. Ayo salos geran. Geran. Cepat. Wih, sama aya awe anjir. Tadi mah aya. Sanu nyokot mana? Wawanian kain. Kain nyawarana. Belah. Jieun melang sebelah. Woi, jameunang tawit di mana? Geus ngomong dia. Mau mencari dong tuh dong. Wih, mau jadi jeung kumaha nya? Kayak bala aing. Ayo serang ke balik lah. Haye balik ya. Dah, kayak teruskan. Kendalian itu. Ayo di mana awi? Bapu maling be dia. Mana yang awi mah? Paling gitu. Ngomong. Paling.
ngomong kayak gitu kurang adu bae geus. Hayu sih. Ya. Jelema koret mah menang. Buktikan guys, buktikan. 3, 2, 1, action. Lalayangan begitu ya. Jadi gerak balik kemana? Salah. Mamat. Spontan. Oh, iya nyengir. Tapi bingung tempatnya di mana orang yo? Tempatnya mah Berarti ora tahu. 3, 2, 1, action. Boy, coba udang baik orang. Angkat mulai orang yang kena acara karena dia. 3, 2, 1, action.